Bila je to godina u kojoj je siromašan narod, pregažen porezima, glađu i nepravdom, odlučio da ne kleči više pred svojom gospodom. Ne protiv Turaka, ne protiv nekog okupatora, već protiv vlastitih gospodara. Ovaj zaboravljeni narodni ustanak u Zeti i Pomoravlju nije zabeležen u udžbenicima, ali je ostao da živi kroz priče naroda koji je tada rekao: dosta je bilo. Zeta, srce stare srpske države, bila je početkom 17. veka pod dvostrukim pritiskom. Sa jedne strane turski dahi koji su pojačavali harače, a sa druge lokalni vladari, plemići i knezovi koji su često sarađivali s njima da bi sačuvali svoje privilegije. Seljacima nije ostajalo ništa. Njive su oduzimane, stoka otimana, sinovi odvođeni na prisilnu službu, a ćerke u hareme. I tada je krenulo. Na području današnjeg Brskova, u planinama između Zete i Pomoravlja, formirale su se tajne grupe seljaka, kmetova, pa čak i dezertiranih vojnika. Oružja nije bilo mnogo, ali besa previše. Nosili su vile, sekire, stare sablje, a u rukama pravdu koju nisu više tražili, već uzimali. Ustali su protiv ljudi koje su nekada pozdravljali sa gospodarom. Prvi cilj bio je dvor jednog lokalnog kneza koji je po narodnom predanju od siromašnih uzimao posljednju vreću žita da bi kupio zlatom ukrašene kaftane za svoju ženu. U noći bez meseca seljaci su upali u posed, razoružali stražu i po prvi put narod je stajao u njegovoj ložnici, a ne obrnuto. Ubrzo se ustanak proširio. Pomoravlje je planulo. Nekoliko knezova je pobeglo iz svojih utvrda, drugi su molili za milost, ali ovaj ustanak nije bio pljačkaški. Bio je to ustanak pravde. U mestima gde su seljaci preuzimali vlast, ponovo su delili hleb među sobom, vraćali uzeto i čistili crkve koje su prethodno pretvorene u štale za konje vlastelina. Turske vlasti su naravno reagovale. Ali ono što nisu očekivali jeste da se neki pravoslavni kaluđeri, lokali panduri, čak pojedini kneževi pridruže narodu. U jednoj bici kod manastira Piva, narodna vojska sa svega nekoliko vatrenih oružja i bez oklopa uspela je da razbije znatno nadmoćniju regularnu jedinicu koja je došla da uguši pobunu. Seljaci mi je is narod. Bilo je to vreme kada su se reči pravda i seljak izgovarale sa istim ponosom kao knez i mač. Ustanak nije dugo trajao, bio je ugušen u krvi nakon godinu dana, ali njegovo seme ostalo je da klija u pamćenju naroda. Taj ustanak u Zeti nije donio novu vlast, ali je uneo strah u srca tlačitelja. Jer kada siromašan narod stisne pesnicu, nema tvrđave koju ne može srušiti, čak ni one koje su vekovima stajale. I zato kad sljedeći put čuješ za ustanak, seti se Zete. Seti se dana kada su seljaci pobedili vojsku i kada je istina imala lice koje nije nosilo krunu, već blato na opancima.